شخصانی که میخوان از شهر مسکو به سرحد قزاقستان سفر نماید، مرحمت این کمپانی بحری شما. این کمپانی طول چند سال است که با ما همکاری دارد و تا حال از طرف مهاجران یگام شکایت کردگی نیستند. کمپانی باوریه به شما کمک میکنند اگر با حجت شما یگام پرابلم باشد. شخصانی که از نام کانال بمینت گپ زنند با آنها 500 روبل اسکیتکه کرده می شود. نامش در روی اکران و در تگ ویدیو مانده می شود. سفری خوش به شما خواهانم. سلام علیکم با ما برادرها، با ما خواهرها و پادپیشکای کانال. خوش آمدین برادرای عزیز. خواستم امروز برای شما یک چند ماشین ارزانه پیشکش کنم. حتما برادرها در کانال پادپیسات سکنین، در ویدیو لایک کنین و ویدیو را پدیلیت سکنین در ایمو، وایبر، واتساپ تا اینکه کاری ما پیش رود و هر روز ویدیو هم خیلی برای شما پیشکش کنیم. برادرها بیاین یگام کس در بخیلی نمیکنیم، حتما دستگیری کنین مرا برادرها، حتما لایک کنین، در کامنتر فکر خودتون آیدن ویدیو نویسین و میخواین که چه خیلی ماشینا را ما در آینده در ویدیو آینده مونیم میتونین در کامنتر نویسین و حتما در ویدیو آینده میپرتویم. شخصانی که میخوان ماشیناشون در فروش برارن در کانال ما در ویدیو آینده حتما با طریق وایبر واتساپ در این نمره در روی اکران بوده پرتویم برادرها، ما حتما در ویدیو آینده میگذاریم. لایک فراموش نمیکنیم، بریم ویدیو تماشا میکنیم. مرحمت برادرها، اوپل خجیبک فروشی بسیار برادرها خواستند که ما هم خیلی رنگ شبانه رو بگیریم. اینا مرحمت اوپل خجیبک سال برای 6997 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادر 35000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 990 140 0502 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنند. مرحمت برادرها، باز یک اوپل خجیبک فروشی سالی برای 6997 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادر 33000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 939 21 69 99 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. مرحمت برادرها، اوپل خجیبکی فروشی سال براریشش باشه 1997 موتورش باشه 1.6 کاروبکاش مکانیک بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. لوک کنوبکا قطعه خداوی خوبه. نرخش باشه برادر 33000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 988 39 22 88 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن. با خواهش یک چند برادرای غریب خواستن که ما وز 2115 را به نوار بگیریم. این مرحمت وز 2115 سال برای 2004 سال موتور 1.4 کاروبکا مکانیک بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 14500 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 903 44 99 99 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. بسیار برادرها پادپیشکا بسیار جلب آمد که شما فقط اوپل میپرتوین، مرسدس میپرتوین، شما لاستی را پرتوین نکو. اینا مرحمت برادرها لاستی فروشی سالی برارشش 2007 سال. موتورش باشه برادر 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادر 37000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 991 15 3040 نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. حتما در ویدیو لایک کنین و ویدیو تا آخرش تماشا کنین. عجایب برادرها.
Opel Duty фурӯшӣ соли бароришаш 1999 мотори 1.6 коробка механик бензин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ҳуҷҷат дорад нархш бошад бародаро 37000 сомонӣ номерош барои занг задан плюс 992 994 0006 номерои Тоҷикистона шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро ҳатман дар видео лайк монед ва видео то охиша тамошо кунед. ба хоҳиш якчанд бародаро хостанд ки мо ваз 2199-ро ба навор бигирем. Ина марҳамат ваз 2199 соли бароришаш боша бародаро 2004 сол моторш боша 1.6 коробкаш механик газ бензин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе документош тамом шудагия бародаро нархш боша 9000 сомонӣ номерош барои занг задан плюс 992 888 86 83 33 номерои Тоҷикистона шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. ба хоҳиши якчанд бародаро ба хоҳиши якчанд подписчикҳо хостанд ки мо Daewoo Nexia-ро ба навор бигирем. Ина марҳамат Daewoo Nexia соли бароришаш 1996 мотори 1.5 коробка механик газ бензин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе срочно фурӯхта мешавад дарурати хуби техникӣ қарор дорад самбуфер дорад магнитор оригинал чехол мотор қатъи коробкаи нав кардагиай нархш боша бародаро 13700 сомонӣ бо биён дар пеши мошин бародаро нарх мекунанд номерош барои занг задан плюс 992 909 99 99 21 номерои Тоҷикистона шахсое ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. марҳамат бародаро BMW фурӯшӣ соли бароришаш 1996 мотор 2.5 коробка механик газ бензин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархш боша бародаро 33000 сомонӣ ё ин ки алиш мешавад ба ягон Opel Astra G номерош барои занг задан плюс 992 939 43 006 номерои Тоҷикистона шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро ҳатман дар видео лайк монед ва дар канал подписатсия кунед бародарои азиз. Opel Astra G соли бароришаш боша 1999 мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархш боша бародаро 33000 сомонӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад номерош барои занг задан плюс 992 917 36 16 18 номерои Тоҷикистона шахсоне ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Газе Sobel фурӯшӣ соли бароришаш 2006 сол мотори 1.6 коробка механик газ бензин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархш боша бародаро 20000 сомонӣ 14 нафар ҷои нишаст дорад номерош барои занг задан плюс 992 104 04 22 47 номерои Тоҷикистона шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳатман занг бизанед. марҳамат бародаро Opel фурӯшӣ соли бароришаш 1998 мотор 2 коробка автомат газ бензин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархш боша бародаро 23000 сомонӣ ин бародар аз сабабе ки аз бонк қарз дорад мехоҳад ки мошинша бифурӯша номерош барои занг задан плюс 992 987 0008 11 номерои Тоҷикистона шахсоне ки харидоранд срочно ба ин бародар занг бизананд ва мошини бародарро харидорӣ кунанд. марҳамат бародаро Toyota Corolla фурӯшӣ соли бароришаш 2008 сол мотори 1.6 коробка автомат газ бензин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархш боша бародаро 75000 сомонӣ дар ҳолати хуби техникия документ надорад танировкаш бародаро 7 моҳи дига мондагиай номерош барои занг задан плюс 992 931 02 90 87 номерои Тоҷикистона шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро аз ҳамат хоҳиш дар видео лайк монед дар канал подписатсия кунед бародаро.